whātala whātu American Samoa I lau whaafonga mai nei aso matano fie. O se aso fōu sauni e fōu e rea li e tātou te mafutai. Whangai tia lawa le anganga nei tai au. O na wa mōwhoi se awanoa e whai anto e tu saui nā tuai tātou Prokalama. O le Fale Lalaga o sauni e lea le tātou ofisa o le American Samoa Visitors Bureau. O le nei lava Prokalama, ia o lo tamawhai pe le tātou ofisa. O le tātou ofisa le nei o lo tautu ai tangata e tāwhao mai tonu American Samoa. Ia ma o mai fo ia siasi mai tonu o tātou atunu. O se tasi au tu o nei Prokalama, o le tamawhai lea ina ia whaamausani pea anga I whanua, a ni tāleni. Ia e me se foi tangata o tātou atunu o lo I e tāleni whapitoa. E mawhai rea na whaasoa atu le ngata I e tātou. Ia alalangi atoa. O nei la tai au whangaitia lava le anganga ma le loto mawalalo. A wai le au mawa foi le nei avanoa. Ia ua mafutai foi ma le se tasi o tamama tua le atunu. O se tasi foi wailoa lana tautua I tono o le tātou atunu. O le malo, o a inga. Ia e meise foi lana tautua le ekalesia. E te le lava ngā maa tama, ai o nei tai au, ia o te whaaftai wa maua se awanoa tātou Prokalama. Ia siasi mai ai lona maota I nei pe te sauta. Ia o le tama amatuana, ia Fofo Sunia, ia o tātou iloa. Ia o se tu stala lau iloa. Ia whaatalo whaatu tama le nei tai au no wharawa. No me lau sunga wana. Ma Prokalama, ia mese foi le vaenga on TV. Aftai mo mau fo ni ava no. Ia e la si mea le se ita watu tātou atunu ma atonu fo I e tele ni se tātou ele o mai loa. Ia o le sunga ia Fofo. O se tasi sa avea ma whaatonu sili mua alava nei ofisa o le turisi. Sao. Ia se whai e sau tala ta maa lava I taimi o tau amata tātou maa lo. O le ofisa na whaawhai ia so kovana li. O sa whai ngā luenga le kovana. O lo le sia so tofi au e te pule ua amata le ofisa o le turismo. Sa ila le pālangi in tofi mai Washington e sau e organize. Fatu le ofisa. E no mono le o mapopo tu e no le ho. O le se lo me le ofisa mtapto Samoa. Wa sa le ofisa mtapto Samoa mo na luenga le fai ni tau. E se lo ngā luenga nga. Sa ua e pule ngu ma. Ko van ku malo. Fai la ku kukongi. Ma vai e la ku lipoki pelo e o mai kele osu. Ia na wano e nona le ofisa turismo. Se ngā luenga mana e te foli ngā luenga wa so ngu o aso nā tau whailoa American Samoa o le iloa tanata po a mese tourist. E le iloa po whele mea o American Samoa. E sa tele ala wano no malangai soloa e Amerika up and down the coast o I Seattle wha solo mai au I Chicago. Chicago tele nau tourist nau mai la mataha. Ia li liu mai fo I nei a New Zealand, Australia. E sa uwhifia e ngā luenga na tele fo ia malmarama weilong. E mau atu ai tu e se. Ngā luenga lal whasalalau atu le. O tala e American Samoa. Io e whelua e la ma upusa meo flyers ma. Io e tu whasolo I officer travel agency LA in San Francisco. Io Taimi nai tasi a baalele a o. Taimi nā Pan Am, taimi Pan Am. Io e. A tele lawa tangata ta whao mai. Io e na ungaleo le Pan Am. Sauloa le kaneno. Ele umi la le kaneno. Ma le American, ele umi vaenga ngā ia. Pei al Pan Am, masa umi. Ia na auto whaafonga mai fo I se whaasoa fo el tama. Ia I le taimi fo avea ia ma taitai o le nei ofisa o le turisi ia whaaftai le atua ia o le nei lava I tam whai lava I tātou ofisa I le whaalauloa ina o American Samoa ia me se fo ilo le sisi o manga o amai whanua ia ma le anga nu foi. Ia a le nei tai au e whaautu lava I
Ia, o te loa wa tātou mawa ai mai fo I tusi nei. O le tusi muli nei ale sunga ia fo sa whapea na whaalau loa ina. Alo ia I le tamana le tina ia tunu maunga singa mai. Ia ala e taimi o tala no atu I tusi ia. Ai, o le tusi nei, o kasakena upuri fo. O te... Ia mo lima hafe upulai. Sa whapea. Oka, o feme mo mai e tamale I koe tele ma. Su ea, me fore ka ko le research. Ia wa elengi a upu. Tele a upu sa ili mai tusi se uma. Ia whaalongolongo I la unga ta mai. Whaalongo lai le upu ia pu tusi lalo. Ia me se ala su e lava. Tele ele la unol tele o tusi tala al tatu tino wa tele tusi tala ta mai. E foi lá todo upu pe tu ia tua. Ia male professor tamai tai o simani. Ai titi. Ia mai se le rio tanu vasa. Vale le o mari o talu ni. Ia tofua na mai si foi ma upu. Na su e mai ai ma mai fa ma fa tasi. Ia tele na va pesi si ai ia upu. Wai e maofa foi ia pe a pe o ia foi ni se tata wa tinu ua wa ia se kopio le nei tusi o isi upo tele I whaalongo ia au papia po so tano ia fa o se foi upo ia au te pole papia pe te wale mamalama foi ni sia wai ma e ma ta o tia le o ia ile nei foi tusi Fofo o te loa o se tamai whaata wa ina tele ngana Samoa. Ioe. O lo atania mai fo le tele o ngā luenga ia e se foi au saunoanga. Ma whaftai foi la we o mawaisi o avano e whai atuaisi o commercial. Ia o ana nafi. Anwa sa ma tu se ia manta mai tai o salu. Ta salu o lisi o pule a o ngā tātou. Le sia foi professor le tunu le ngana ia fa pe foi malto facili fa sa pu a foi malto fa foi ui sa mato fiuta nga advance ananafi ona le polenga lava ta pu ui ile ngana ona o ile polenga pe ia la tau sui le vai nga le fainga por kalama le awa ina o ngana lua dual language sa le te mantua le amtanga no fo inga lolo sa to fi lolo le komisi ta pena ina le summit education summit sa le ke manku to hablan na tai committee male sunga por fasina ia mo pule a onga ia o sili ma ui le lofi sa i mal patele ne mato no mo le final fono faile summit le tunu atoa sa malanga mai tu ia tua sa keynote speaker na iu le fono na malana li poti alo ainga ta ua lava li poti lo le ngona o le tu le inga o le dual language ia lua ngana e fa pe felan fa lua ngana e fa lua ile o tamaiti ile ngana Samoa la iti pese I fa permea a mata na ongal tamtiti ile ngana peltania imta up ai ese facili pe fais fingata pe to tuta il ma fa fault tamtiti I liu fa Samoa fa matala mai me se uma pol numela pol inglisi pol geography fa ngalingan Samoa e fa man malam mai ai ia u fa longo nila te leo te su ese avano talo no il pula on pesao fa si u pula fa pe la ta ofil por caramba la ia o te fa no te la me wa I lo wala gona o ta to wa Samoa ma ale va vene pu e ni le ngana ia tu pula fa la e ngata ina so ni tameti ile afuanga le so fuanga a oina al tau manga le olana o ele mo natu isi fa pe se le ngalingan Samoa le mo ngā luenga e le ngā luenga ni me fi mo le olana o so fuanga va fe aloai ia le ngana le
Ia la whawhen tatu whio ai pa whai tatu le rofa Samoa. Mea ngā leo te pole i lawa ile ai msalo petani o le dismantle. Le dismantle o le programma leo le dual language. Ngā ngana e lua. Ai sa o ma ai foi to kalama na te ni o le suna sa le wa mata mai la lo va sa mai foi nei tama mai o i Usila Io li si foi o la wi lore na ia ma pai le pro kalama nei a mata tu le i la lo ia a fa bills tu la na fa pena ia fa tai o na wa ia so sa o te loa o ele a te lo ngatu na tu langa ma te fa malosia fo ia wa o le mele wa ia te le le malama tamaiti io fa no. o le malama la fa peritania ia o le tāua ni mea. E le fa pe dal tala. O soi fuanga a tol tata le nganu. O a le ese ngana, e le ola le nganu. A le ese nganu. Io le mo soi fuanga le tatu ye ni. Le ese le ia sisi atu no usilin to amanie sa nga le mu fia o la fa lo alo ntrata e pe tato na me uma nga lu nga le ngana e lu ese lo le ngana tato io tu por fa la sai da Fofo o te loa sa wa fia nei au tusi pe wala tale sa lo mo se fulu ia o le asa wino i tama o sau fa le po o se aso sa e to fa e ala fa pe e se pusi sa pusi le ai o le men tupu na o sau mai Washington na tau sang mele o presidente ma le fontalai aso le li o le tuli ma tu ne tau si o kinga fongofo sau so ni fongo e no tu lo tu la le fono o so ni tu fatulanga fono me sia la fainga on pili ma fa upunga tu la fono e anu lo le o fielita ya o presidente malutu fa lolton o la unita ai o fa sanga tu si le talo al fono e la el tu si na te lo po iso kopi o le limes funto sanga al fono e iso tu so pena sano la ise kopi to ya tia e na wa no fa sanga no le tu si le history book mo na le al fono po American Samoa fo e leo tala no mai ni tu au po ma fa il fit sul lima al fono il tau sang fo pe tanto tau faise e fa se o kamakua ri pare la ki de fo malos ai na mata mai lola e nale le fia tus o walu New Zealand e avel tusi le compagnie New Zealand na Lombia le history al fono e tal no e mtangata professor kalkala no mai lola ai mange foi pa ka mo discussing il ko wangu malengan le na mata i lole tusi mo lupel foanga la le revise ne tala no ne o uma le na revise la ole fatali le lominga sale tau mo mai le lominga ise te me o iulai o te loa o le si taua ia au whaafonga mai fo tato atu nunu. Ia, wa pe o le to tangata lea le tau e tato authority ia o tangata tangata whapitoa lava mo tusinga ia e mese lava ngana o sa o whai fo i tangata au ai nei tamaya fo o te whainua ina lava fo encyclopedia o le history e le ngata i tala tata watu nu ai bese ai nei tuia o polu manua ai le foi sila fia le atu nu a tata toi va ai foi le tata prokalama TV ia o le tamana ia fofo na mata me TV o black and white ia na mata mai ai na prokalama fo tau fa la manga o le vai o le atu nu ia o le foi vaenga e le ngata na ia o le prokalama foi o le vana fai ia o le humanities fo te loa wa tato malama 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 tulanga wa
ua iai nei Samoa peisa ta paista ta la vai aso lea a le aso loa iai ua te loa o pe o ele tangata lo e mamalama le whaavae a tatou wa ai le mea po o tupu mai Samoa pe e tu pesini po me tate mana malama o le asa ta ua tatou lava i loa tatou o le tatou whaavae pe iai se taimi ale ale i loa o la iai se petuna inga pe o se to tu ngā po i tatou uso Wa Samoa. O un tele sa tele fai tio ina o to sa nga fi se la vol tolu. Ina wo fai el pili Washington e fa mo sa li el fa vai a mix Samoa. O ne to sui. Ya me la le ni tat fa vai. Le a tato i a mix Samoa. Ile to fai sui se longa stu la fo no mai Washington. Al mafuanga al melna. Sa el ta malo e ngoia Montoya. Sui fai lo tu se l'interia tu li ropa e mantua. O misa ma tatu ko vana, ko mane. O finau e fa mai leo. Ma na le ta malo, sui lo ia, sui aviata, sui man ke kupe. Ma ia ave fa bisigo fa mai le anga kupe malo. E fa tu sto ina o tali, ia ui fa tali. E le se me la son fai fu kanaka. Finau la na fa mai lo Montoya, o. E la vai la e, ora wale mai le oka l'interia. E sui mai kanaka. E a kola kuno leo, ia ui fatali e te mai teilo. A kupul mena, ia ura ila se a ngal kovanga. Pe a fai kovanga, ai kofi solo mai le malo e. Ia e sidi pa e sau. Ia rui wasin konge kamu fai. Ia walu e lole atamu. Al fautuanga la le a lo ia ale interior, ale komiki ale interior. I le Congress. Fai se tu la foto. E ta ofi el fa vai une to suia. O pu malale e nel fa vai. O le mo se li E sa te la fai ti oma. Ma io le kom fai lang sui. E ma fai un sui ale fa fong mai le tu fai un sui. Fai mo fie na fai a se pili e u fa tali e a mata le o ni. A pasi il Congress. Ia fai le po al sui na tapte na oi. Tasi ale requirement le mana oma. Ia fuli ia tu nu. Ia pasia ato el majority tu ila mana. Il process lava na ia pasia. Al fa vai al mela silin tau. Ilo le la ngona. Ato no le io e nis. O upulai to no fa vai. O la ta o mail fa mo tu ina le nganu o mala me fa nu. So i fuang fa sa mom sa e ka o ni fa vai. O upu mala na o ma uma. O le to fa na ve se. Ia al fa rava len. Na tu putalo ni il tau fa nga sui fa vai. Fia nai tau sanga yo te. Ona e sa ful mana. O le fitau il tu langa o fa ngo sui. O fuli mai la tu no mai manua. Fuli mai no foi tu tuila. Ia tangata loa, me se alva enga nei tu ala utam. O tawalanto fai stu nei. Ia o lem fai nei. Na le e mau fa vai. Le lau fai mai tangata, ia fai fol me le lau. Ai fai en sui, le o fai tu le wala sui ai. On fa unu ele tato sui a ole nei. Se pili tonu al Congress. E sui el fa vai a mi Samoa. I fai me le tapte me na ai. Ia mai tau atu. O masangili. I mai le Congress. Ele fai ngata. Le fai ngata. Langa tasi il committee ele. Congress e ngafa ma mea tau territories. Na il committee ele interior. O le upungoni ai. Tasi foi alfa i pule pole iai. E kea iai. Na alta fai pule. Al mela la iai nea mata. Fai atua mata. I fa pea lo fa mai fa. Ia io tangata. Ia isi fai pule. Fa pea na fai mea sau iai. Ale le ia le va oe ma isi fai pule. Ia e ua hele se lato tei me wha alu. E va ili e me uinga ia mix a mopo. Ai fai atu au. Fia lofa mai o mele, fia fai a ma. Ia ale le ia ko wafa pe mai o iwa le. Le la palo kata. Malo lava Samoa. I logo langa be ai o mita ngasta tu stala ia na fa mawina fo inisi tu langa sa ua tato tunu. O la schedule aso.
Wa tangata tu stala pe tia la mai doa mata e tu si pe vai mo sina o. E vai. I puti. O le schedule le nei. O le schedule o pule va tu alfa forma le tu uma. O pule le mai. Tau sanga e sfulu tau sanga tau ai. A fi se lau fitu li mai o tau sanga. Na mawai na mai en fatu. Stroke ai au ili. E watu lo lea fai su e ngai nei. Fa mai do ave fafu. So it's a neurologist. And the mai lea I Vickers. Ia na su lea fa mai. Ia vai. E masi o stroke. E na ale lus ful pasenya o lusi. Ia lus ful pasenya lo ngana. Lo tautala. Lus ful pasenya lo mafau. Me nā te whaafonga mai. E anu anu pe tauto a iste. E au tautala umi foi ma matalenga sasi. E ai on tonga whiti la mena. Tō anga whai tau tusi. Whai tau leo tele se tusi aso maha. Tau whai train lo vātua whai lau whai wai. Ia nga lue pēm tautala. Ia mare tonga whiti le ulu. O le au ne tu ua ngā luenga I masani ai. Lau ngā luenga le tusi. Ia fai pea. Mana ia te tau tuanga o te. E tu uloa mea nā. A matalona na pēl ma whawhau. Ia lela nā. Au le lima ongo fiku kura le aso. Tie computer ia. Ia fai vai. Ia anta wātua fo. Ia alfa si malolo. Uma ne fo ntatalo no ia. Fai si malolo. O le asa ngā tina le ainga. Ia me se le whanau. Pauanti nā le ainga le ol whalavelave. Ol whalavelave, mai ma bāta meki awal pisa. Awal pisa wa watu langa wa pēra. Ia, o ingi ka meki a mese si o a whinga si o wai ke māsangi ai. Ia kanga ka ula wa vale. O te loa ia o lau sunga ia o se alo whawhia mainga ia e te o e fōie sau se a inga whiwhia. A whia la tu si e statu si e e winga I whai whea. Le whea whai whea au. Wai. Ia, o le mea fo e lotu I aso nei. E peise I o lau tale winga le lotu nei. Lotu a mua tātou sa tau la mo sa e rancha o whai ale ora. E pei o tuai telen sui. Wow. Tēlai na tā mau ai. E au ngā whamalama e te tala atu sa waile. E sa waile malama whauwhamu malu atu waile e atu ai. Tēne mea lo sai tia lawa I la ngona tu ai o leo whai ngaluenga o e tala no mai whai whiau. E ui al whai ngalu lotu. Ia. Tēne whai le bisile lotu li. Tele le amu wa msalo e mas almenta tu sa wai na afe val se lauto sfu se o tau tu al bela la ngai fa maulunga lotu ne fa potonga ile mo ali e lotu me tisi na mo mai atato na afe val se lau lufu afe iva se lau afe val se lau lufu valu o tau nu fai fiau me tisi. Lo fai fiau tonga. A fai varu se lau tolu sifuru ta tau nu. But anyway, el mea lan tupu. Tau nu mai la a mata na vā. A mata na vā le lua lea. Ia fai o tau toa maali. Ai kau mu mai lona kakuriko lea fai varu se lau whanini. Ia li liu mani ko lua lea a vau loku kakuriko. Ia fai o kau ko maali. Ia sau loko mamonga I liri wako ko lea. La ngā ke marmalama ia. O uma amu ma mea umang whai si loku. Whai mai whai whiau koko Samoa. Ia whanonga no tala o tau nu. O amu sia le lotu le nu. Ia whapenga whatka mo mai la sufiku. O li liwa kuala vai ngā kuai leo. Ia whai kio e whai. O mai nā iaso nei le lotu lea Pentecostal, ia tala inga ses. E au fiai lo tō kalesia. O la fo la o la te loa
O ama ia munga lotu ai ia. Ala e ola. O le mena o te mali e ia te au. O le amu atu matou, ala e ola. Ia whanonoa la le mena pelo talwhera. Lenga le tau fi maua matou. Kauro lang kusi, resi la ngau kusi, kauro kusi. Malo si tele matou i mea. Whamamalu i sauninga. Whamamalu i sauninga. Ia tonu la vai e ronu tau. E al tau ai tau na susu iai. O le tai ama lo na whaiva. O ta mau mea tasi. Te lowe whapengan fi ngalo le li tati le ilo. Ele tua. E ia isi upo fau ia boba ai e mo whaalongo ai fo. Ia au te rape so siri tama ia fo. O le aso na ta ofi. O le upure le policy se tulo o le policy. O tele tua i ngā whaaliu le wai ai nei. O le mea wha le... Ia pe o te tau popole ko le are tua i ngana o wha ngā mai. Ia resi nga whanono angai. Le so na whai o le whaaliu. E lo pilinga proposal. Lau e ko vana. Lau e whano, lau e atua aolo na o i il vaso leo tea. O le whaavae se komisi o le ngana. Komisi o le Samoan Language Commission. Malan matal no maleli pelestene. Le lai whaulu le. Pato e whainfono e iulai. Ia leo whano mai whailo tusi el ko vana. Mo mai lava no le i tae au i le matal no e peo tatal no alne. Se eu whaasanga tu lei elu tau pule. O le komisi li na. O le ai ei me se umai mo le whaololo ina le ngana. Whaasau ina le ngana. Na o mai le kopi le tulafono o polu. Na pasi le afi se lau tu so se fu ni tau santalwe. E o fiela mal mene tal no mai ai. Ko sa ye ko komisi fo ile le sa pai a. E tatou mai ni mai o polu ni si. Le fatu ai. Ia la e. Ele i foi na komisi. Al mela le o mnatu ai se lo me fa li tulafono. Le lau e tulafono le. E fa o tulafono o polu. A mautulo. Ina ye uma le nga luenga na. Ye fa sa upu. Upu fou ma upu. Le upu la lewa fa tu se le upu lewa e sa no me le policy. Le policy. Ale upu sa e tau na e le fufu anga ta oto. Le policy. Fufu anga ta oto. Le e si upu le income. Le income. Ia se fa il patatol na. Ala ai le upu mane il tupe maua. Io. A ese foi il mana io tato na mana vai le natale. Le mana io fa longo. A saule le fa folo na fa nga ina e matua i mana ia la fa. Lo si upu se tu lo le malo ia fa Samoa le ia nei to ma. E la le chapter le tau pol tu se fole a ule. Lupo il foanga le fa mamma mai swing ole ngana. Sara mo ia ulai. E ila mel fa no angal nai fa li liunga. Ona waso na lua ole anu fu. E mo ia upo ta tele au nanga. E mo ia se upu le lei se upu mane fo. Al fa la o tau mi ele upu tuai ana mua. O tautua le upu ola. E mau e tautua le au nanga. O me o mane le au nanga. A mai se le pule la. O fai fe au e ma fu mai te le usi. Fa le tonu le. Le au nanga le upu ola. O le tului. O le interest o tului. Ia o tia e tangata walu interesi. A tonu la ao nei le komisi lea. Nei le se mea pese clearing house. E mante whasau mai upu. Ma tonu foi lea la apa mai ele malo. Se vaenga le malo la ta auto ele komisi le. Fa malo sia wa isi tangata ia tu po ele leanga seol mea. Ali ia fai pule ma kapeneta. Leanga e sasi loa tangata na i o whaoa o tu mai ele tote. Pei foi au fai feau. E sasi loa fai feau le upu. Ia o sasi e kua mulmuri atua. Ai ese mea pese clearing house. Fa tonu ele ngana. Mai se ai
I tangata e whaia upo le tunu, o le malo, mai kalesia. Ia le lei wa latan whauma tā po kalama ia Samoa a me se foi tātou atunu o ainga o lo whapena mai mo mai atu mau ma mau mai foi nei whasa launa ia o whatatau noanga nā mai tamā ia Fofo Sunia i aile atua o ai o le nei amanua tāua ia ua fia lava o whenua i foi mai ia fofo fai sautala mulmuli a tono sautala mulmuli tapunia aloa i ele tapu kalama nei tai ao Ia. a sau whamania fo i tatou atino Tai lava mo lava noa. Io e whamanuia tele atu. Ia mori atu i alofa le to tele uoma. Ma e masani ma inga lo whafonga mai. A sia u to e o lenga. Tau tua nāl tātou ngangana. Tau tua nāl tātou ngangana. Vai, sirsila. A o hao tātou whanau le ngan Samoa. Se ali ie, o le mea le nanu, ua otometi, le upu leo otometi. Ia la ufa ngā hoi e whane e mau fua le nanu i aso ne. O aso la matu laiti. Sa tuli ale nanu, le anga pei a le iloa le tangata nanu, le tangata valea le na. O aso ne. Ele o ilo uma e tameti nanu. Ai o hao le ngan Samoa. Ia le a whawhea pe amatua si au tama e le iloa wha Samoa. O i tamai tua pena. E o ai la whanau le ue silfia. O e whinaunga ma LJ lea. Lua mea kān piango ma o le ngan Samoa. Ia ai le lumanai. Ia aola mai le ilo le ngana. Ia o tupul whale lawe a tātou. La whawhea na whasotai. Ia o si au whautuanga na le tātou atunu. Ai whaftai te le atu ilo sunga mo le prokalama. Ma le official turisi. Ia me se foi tau le lea lo whatinoa le ni whamoe moe. Ia manuia lava ngā ruenga le nei aso. ia Samoa ia manuia lava fuafuanga le nei aso o le tātou prokalama nā Fale Lalaga ia tamana ia Fofo Sunia wa o Poe Mageo ia manuia lava le whasausau le atunu tō whāsaupua.